ebi byona bigambirwe nyuma abazyo obamwe habashomira ishomero rya government rya Rwikinero Primary School Rukshango muri Cyabujembe Bushenye district babire bebembirwe Kilenzi Clifford babire bagarukira ishomero ryabo kurukwatiraho omukuryombeka aho babasijira ubushaho bwa siminti okombeka kamene biretaruho abana bakoma kubabiji PTA fees nizicendera abashomesa bafuna cinji kandi bafuna rumana n'ubwire na n'umujinya wo kwatiraho abana Kirenza shabira bebembeza ubukiko bw'ishomero obutazomuntaro kuna mugenzi wawe ngo kuwa ukuyekunda kandi akatukira direct ekugita nona wakuna mjizwe tamzerita wakuna mjizwe tamukura wachi wakuna mjizwe tamukura karibu Kilenzi mwana wito ashamira ishomero akureba ngo yishwe ishomero rye yije yarwirukire yateretere ryo kwishakombekera abana batahibe ni musimantine bugarukiro yateretera siminti kwishakombekesa terete birete ryo maraka ntumusi matine bugarukiro kandi kureba mu obi owashomero mu ishomereri akaguma no muzinyogo gwayine nitokamanyango bariyo abajeni bashoma kandi bamutage byo kandi kugambiriye basakugambiraho utarebo mu ntidere rya kubarumu okagira oti obutayine cyakwiza kubakonga wizitayimo hangana ko rumuntu kandi umubwirewe kandi umushare bagarike nyuma babinde cyo bakubasaga kwatiraho bagakwatiraho rero tutunguke n'abandi batakumanya amashomerago bamenye ngo amashomerago ndariyo abo abantu abo bashobize umuganda nkago orukuru kurambura amashomero muri district ya Bushenyi ashabira abaziro kurekeraho kwindahindura abana bari kubiho amashomero bari kubata umuganda buri mwaka ebyo nabigambira hishomero ryanshije mu primary school Rukshango mu Rwento hatawona kanso Bushenyi district Clifford Kilenzi yarabire kandi asigire yabahereza koma ko kwati nkuba umwana yaba yanywanira umushomesa yokabura kugumisiriza ubwo mwana ukamutwara ribirizi akanywano ndije ocuba wamwiha ribirizi ngo bayongera kumisha tokamutwara handi ubwo mwana naza kufa nazenga kandi abamwe tukarabanamu abo butahamira haci yakaburiya yagumanyiro ndijo mushomesa ubushi ndamunenegera shi aterero mwana keza bamwe cyenda kugera cyana staff bakora wihawoni bw'abazire ntibekisimugahi abana bitu ishomero ryanshije mu primary school ribireriye n'ubuzo bwo butagira koma ko kutanga inkuba aho abazire babire bashabirwe kashondera kandi Kilenza sigire yakabagura amakuru akagasha kwa Michael atwacire